Go to the temple, and we got flowers. Then we got Thai. Hả? Then we got Cha Thai. vô từ quay pre. Oh, Cái này con tì đà. yes. Câu không ấy. Anh đi cái line, anh đi cái carpenter. Anh đi học dạ vì. That's why it's called. Chốt lại có exciting ខ្លាំងពេកមកទេ Why no California can the gym? exciting ពេកក៏បាត់ចូលលឿនមុនអត់ត Oh, powder. Okay. មកទៀតអី វាសរសេរមុនមកអញ្ចឹង មកទៀតអី ម៉ែមិនភ្លេចទូចមិនអានេះ carpenter គេសេសូ អូខេត្រូវហើយ គេប្រាប់អាយមើលមកវាក្រោយយាយមើលវា ខិចតុងហើយតុងជ័យហើយឡងមើលមែនតើមកដល់ហើយខិចតុងជ័យហើយ Oh, really? ខាងទ្វារវត្ត ទៅនេះមក Oh, dear. ទៅចូលតាមគេ Oh, bad. Sorry. នេះខ្លាំងទ្វារចាប់ដើមទៅធ្វើ Oh, to attend there. ធ្វើថែមិនតន់ធ្វើហើយហងធ្វើ អត់ទេពីមកពេញ អញ្ចឹង វាដល់ហើយទៅខ្ញុំទៅមើលធ្វើអត់មកវាបាត់ អូចូលហើយយើងចូលមកដល់វត្តហើយ Oh my goodness, the Tomo. វ៉ាអូគេនៅលក់អីឡើយតា វ៉ាវ The M16 ដល់ហើយបងប្អូនមកដល់វត្ត Stockton ហើយ Oh, wow. Wow I'm exciting Excited. Jamie Chaplin group there. យ៉ា ចាដែរចឹង មានកន្លែងមកលុបបានយើងចាត់ការទៅទៀតយោ តែថ្ងៃលិចទៅខាងនោះក៏ដល់ដូចនេះ បាយហូប Oh. Yeah. Okay. Beautiful. dương vô tập ca bằng như ba này bon chơi tập cái đa vô như chữ nu nó nó đó con miên một hồ các bạn chẳng cho phụ nữ dư anh nên liệt để ọt nên và dùng đặt các bài ọt một hồ như bạn hộp tụt kia chẳng tự do thế có miên đang đi đi vô con miên cha này và chui bạc bạn này miên phục em miên ấy các bạn mong tay tay nát ở dưới và hộp kế chẳng đào thoát mà dây chạc dây chạc này đặt cả lập chạc chạc ơi lục tìm mùi tân thai mình chia tờ lại chưa đã chẳng hạn là bóng tập hợp nè bóng thở sao này chắc à bóng thở xin chứ nó ngọt cá đó anh đi gặp vì lục sát dạ
អារម្មណ៍មិនដែរ អូស្បាយហើយខ្ញុំ so happy បានស្គាល់វត្តនៅ Stockton California ចូលបានមកយូរណាស់ហើយបានស្គាល់ហើយស្អាតមែនតើ but no ហ្នឹងក្តៅ their sun is so hot so once you go out there you can feel the sun beaming it's really hot compared to Oregon but I love seeing how beautiful this temple is I always want to come here and I'm finally here finally here exciting ha finally here beautiful nó bên nó sập máy nè yeah ta wow oh my goodness So guys, this is another building where they do the offering. So I guess it's multiple buildings, unlike Oregon Temple. This one's way bigger than the first one. And then they got seating right here for the blessing, I believe. So there's not enough spot to sit down there. Then I believe they sit here and get the blessing. And then that's where the monks would sit up there to do the chanting. And I like the pictures up there. Wow, I believe there's a lot of monks here because there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chairs for the monks. Okay, just come up. Beautiful, wow. They spraying, they put flowers and spraying perfume. Chạy than tới cạnh phá lô hai đôi chân nó ai dây chỉ tàn phá thì tăng tóm mạng cặp bà mê và sâm lên chân tô xốp át ta phá phá chia tí quạt chân đáy nè pra tra hai tăng chân hơi chô lao xâm lại đó nè ơi bàn trăm rùa rần toàn chân sạp bì
โมเดนสังกัปปะส้มดำแดงตระตะโกนโจลเป็นดอนเนี่ยจันโตปันเดรสาวยธาโดยเป็นจันโปรทุกไอ้ดับรังการมันในโจเดรสาวยธาบรรลุสาวด้วยการมณีเปลี่ยนแปลงสมัยโดดงหรือเจียกายวิสัยอายยังสิเลยมาตนาตะปูเอาสับลายไปสาธุสาธุสาธุเตปะปะ Oh wow. កន្លែងពូក្នុងសាច់អូទៅ Oh wow, it's huge. ដើម្បីដោះឡៃពុកយេឲ្យដឹងតែលោកដូចថាដោះព្រោះយើងមានកម្មមានកម្មពាក់វាសុំអស់ពីពេលហ្នឹងទៅយើងទៅពេញការពេញការគេវាដាក់ អូខេដើរចង់ពូក្នុងសាច់ Wow, it's huge. Hello, hello. ចង់ពូក្នុងសាច់ Gonna get some sugarcane drink. ចង់បានទឹកពៅ So on sugar cane Which one is the original? Yeah original Wow. Yes vôខ្លួនឯង That looks good. Fresh sugarcane. You know, in California, it's fresh. It's not like Oregon and Washington. Yeah, because it's planted here. Sạm mà. ពី3 Mùi bị bay. តាមហើយ Cho sạm mùi bị bay. Oh my gosh. Này này, một bơi Orlin. And that cameraman bạn phải ដើរទៅជួយបើទៅរៀវ stand page but only this man mà cái ức លក់ម្ដងលើឡើងលក់ម្ដង you buôn from cái ức that's fresh. See, I thought you were gonna go like this. This is you. វាគេវាឆ្ងាញ់ទៅមុខទៀត បងស្រីឃ្លាន We just like to play around and Right. stuff. ស្រី So we ឃ្លា pick ន on each other. It's all silliness. អង្កាំងគេទៅញ៉ោគេរហូតហើយ ឆ្ងាញ់ Okay, so now គេ we're ទៅមើល gonna អីទៀតមើលគេទៅមើល Yeah, អីទៀត look at some food. តាមភ្លក់ Thì mà hát làm ăn à? Dạ, trên you thôi. Dạ, trên sao? Oh. Good, how are you? Are you okay if I get you on my YouTube? Is that okay? Yeah. Okay, thank you. I just want to ask for permission. ចាំបាត់ T-shirt អីគេ T-shirt. មកមើល around ទៅមក Okay, yeah. We'll come back. Mời vậy chạy. Tuesday. មីងនៅក្រោយស៊ីតាអេផតនៅពេលរៀនចាមីងហ្នឹងនៅ Washington មីងតកែ clean នៅពេលរៀនចា ហើយស្មូតក៏នេះទៅនៅហ្នឹងហើយមកនេះមួយថ្ងៃ មីងមកនេះយូរដែរហើយព្រោះអីយាយគាត់អត់ស្រួលដល់យាយគាត់ឈឺទៅពេទ្យគេឲ្យគាត់មកកន្លែងតែក្តៅ ចា ហើយដល់ចឹងមីងក៏យកយាយមកទៅយាយជា ចា ឥឡូវយាយ103 អូ គាត់អ្នកស្មូតប្រចាំវត្តស្រុកតន អូមកនិយាយចង់ដើរទៀតទេចង់អង្គុយហ្នឹងហ៎ អត់ទេដើរទៀត អូខេចាចៅដើរទៅមើលទៀតទៅមុខ មួយជាដំណើរហ្នឹងចាត់ទុកថាជាខ្ចាក់មនីចែកដីហ្នឹងសម្រាប់ដាក់កធិសេរីរុក្ខធាតុព្រះអង្គហើយដល់អញ្ចឹងយើងបូជាយើងរំលឹកដល់ពុទ្ធដល់ព្រះអង្គដែលសិតតែព្រះអរហន្តណាសិតព្រះអរហន្តណាកូនហើយដល់អញ្ចឹងយើងបន់ហើយយើងនេះទៅយើងថាបើសិនជាខ្ញុំយើងmuốnសួរថាខ្ញុំមានទុកលំបាកអីពីចំនួនណាក៏ដោយពីជាតិណាក៏ដីសូមឲ្យខ្ញុំឲ្យអស់កម្មពីឲ្យផុតកម្មផុតពីក្នុងជាតិនេះតទៅអញ្ចឹងណាហើយពេលនេះហើយយកដៃចាប់ចេះបើសិនជាខ្ញុំមានកម្មមានពីអីហើយឬចង់យកជីវិតអីគឺសូមឲ្យរាប់ខ្សាច់នឹងឲ្យអស់អញ្ចឹងណា
ចាយើងបន់អញ្ចឹងណា អូខេ ហើយយើងបន់ថាសូមឲ្យខ្ញុំរួចចាក់ទុកទាំងពួងទាំងឡាយសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកសូមឲ្យទាន់ព្រះសិអាមេត្រីនៃព្រះពុទ្ធចំនួនក្រោយ ចា ចាមានប៉ុណ្្នឹងឯង ចាអរគុណ អូខេអូខេអូខេអូនចឹងអរគុណអូខេប្រាថ្នាខ្លួនឯងថាអ្វីដែលល្អល្អប្រាថ្នា ចា យើងប្រាថ្នាទៅធ្វើមិនយើងជាតិនេះយើងមកបានជួបទាន់ព្រះកូន ចា ទាន់ព្រះហើយយើងមានភ័ព្វសំណាងណា ចា ណា ចា ចា We're gonna go and see if we can nhắm bài what. It'll be a good video because I want to go in here and show you guys. Ui. Beautiful. Bon là đi ăn vô. Honey, tụi mày dây. Tụi mày dây. No, no, yeah. Honey. Look in no. Okay, we're gonna eat right here. Other people's eating over there, over here. This is Nham Bai Wat. Hi, brother. And we're gonna sit right here. And we're gonna bring the food and everything. Yeah. Vậy từ đôi lắm chú krương nào. Lama chu krương. Wow, cha krương. Chú krương cha krương. Bà. Dương lại nè. Chà nhầm. Nhầm được ọ. Nhầm nó ọ. Nên ấy này nhầm ấy. Mai màu thì Màu được chui lượt ở dây tí. Xong kia là mặt cha nó kia ao là một quả học y màu đi nè. nhân ơi dây khơi ai được xong khơi dương màu cái chừng ngã vậy. Vậy thắt cho bón bắn bón. Bon là cái đi bong ra làm thiền. Nghe tới ngầm cá nó có nói à. Để cho chăn. So good. This is my favorite. Chami sua. Bạn mà hộp quạt ngày na. Bạn cô mà mùi mà gì hư hộp ấy màu này mà hộp à. Đó coi nè. Ngay nhé, ngay khăn ấy. Ngay. Lỏm chú krương nhâm lỏm chú krương à. Ngắm hay à. Mẹ này khăn mẹ nàyเป็นชาเครื่องเครื่องชาไม่สู้จานบอกว่าเป็นผัดไม่ได้หายวัดใช่ไหมเนี่ยจะจัดยำอะไรกันจริงๆ Cha krương. ชาเครื่องจะชาเครื่องเขาตราวนมไปยืดด่าขึ้นเมาแล้วก็มาบะชงจอยเยอะจังยำWhat is that? ตะเครื่อง Oh, krương. ตะเครื่องตะคอ Good, huh? It's right here, guys. That's so good. This is slaw chu krương and cha krương. We got Asian sausage, chami sua. All good. Try that. I want to see your reaction. Try that. I want to Try see that? Yeah. See what you think. Good?
Good. Good. Good hơn. Everybody, we had a great time out at this Khmer temple in Stockton. Beautiful temple. Oh, I want to check. Là ngay một lần I want to look at that sugar cane. Yeah. But let's go take a look and record it really quick. Okay. It's right here by the parking lot. When we first parked, I'm like, no way. I know what that is. It is not bamboo. It's a sweet bamboo. That's what I call it. Look right here. Oh my goodness. Law. I don't know. I always see the ones in the store that don't look good. But this looks really nice. Look at that. Oh my goodness. Look, they have a red one too. Yeah, right there. Oh my goodness. Some of them. That's a broken one. Back now. Guys, I can't believe how crazy it grows. Like, look at that. My goodness. It's a lot. And the big. Right there. Jeez Louise. No one like take care of it or something. I don't know. Like, I wonder, did they just keep coming out and out and out, or how does it work? But this is my first time ever seeing it grow. Look at that. This whole entire area right here is all sugarcane. I want to try a piece, but you're not supposed to do that at the temple. You have to ask the monks for permission. And I was about to walk over there and ask one of the monks for permission because I really want to taste it, you know, because like I said, I'm very stoked to see this. Now go back home. Go back home. Thank you for the good tour. We had a great time. If you enjoyed this video, guys, don't forget to smash the like button. Don't forget to comment, share the video, comment below, and let me know what you think. And if I missed anything, let me know. And we'll see you guys next time, alrighty? Thank you. Bye, everybody. Bye.